तिम्रो नाम के हो? तिम्रो नाम के हो? के भन्नु न, अरू बाख्राले पुरा भन्छ त। तिम्रो नाम के हो? तिम्रो नाम वाइट रहेछ। तिम्रो नाम के हो? बोल नि त। अरू त म्या गर्छ त। नाम के हो? तिम्रो नाम के हो? तिम्रो नाम के हो? हान्नु आँट्यो क्या मलाई त। ओ पो भन्दैछ उसको। निगोरो खान्छ दाजु, यहाँ पनि छ। अब फेमस सब्जी एक झोला बनाएको छ हामीले यहाँ, देखाइदिउँ न। एक झोली है झोली। हेर्नु न पानी कस्तो मजाले गइरहेछ। कम्ता लोभ लाग्दैन, माइजरमा पानी हुँदैन। हाम्रो उता सोरेङचाङमा पानी छैन। सुनेको थिएँ मैले है, सेवा गरे अरे मेवा पाउँछ भने चाहिँ। खै मैले त सेवा त गरेको छु नि, मेवा त हेर्नु कत्रो कत्रो पाएँ मैले त।